she was allegedly sexually assaulted by DJ Call Me. Please go watch this. Shothi mina kahle ngejobe ukuthi my money ukuthi ngiyolala na DJ Call Me without imvumo yami. Ngong DJ Call Me nalomngani wakhe. Angifuni ukukhuluma igama lakhe because ngisasho akangenza. Ku lomnyecheri Riranzo the vendor girl. Mathuba ithumu la. Athi mina bangine DJ Call Me lo bamnike lo. Okay ngiyathula ngiyamayizi yabona. Ngithi mina kuba ngababingela vele yabo. Ngithi ngiyolala kuphi angikhomba ya room. Angela ngale room guys, le room. Kunetimpahla vele madots, yabo. Ngiyolala na DJ Call Me yini mina lana. Mayizi ngithula. Ngithi kuba ngiqala kugeza. Yabo? Phela ngisho nawufiyenza unifula babona ukuthi phela uyakithanza. Awu mana mayofike nje sohlingo sofuna ukudla. Ngithi guys ngicela kugeza bathi ngene bathroom ngikhuleka. Feel free ngathi okay. Abathini awungeke dijo. Ngithi kyadinyak ba lo gelo yalo mina vele ngafuna ukuphapha ngisho abantu saqala kubabona. Lo gelo wathi rkodota khona ngezivene vele rkodota savana. Bathi lethi ngathi ay right savana into inatha nangingo. Naphela kujwabushi ikhalifi nginale ngqondo ukuthi man. Why bafuna sidawo so yabo ngalana I was told ukuthi kusasa ngestudio. Ba up to in yabo. Sala mina na Call Me laba sebayikamereni ngiqeda kufika ngiyambona mkhala bese udzakiwe kuye kamereni ngiyambuta futhi guys ngiyolala ene buka labe sikhona khona akuna TV akuna mat phansi nathi besofa lokulingana nale sofa le nokulingana nale sofa le hayi le incane lokulingana nale le ukuthi kuhlala thu yebantu le how mina DJ Call Me ngifuna ngikoyetsela vele nje bese ngikhuluma ngesipula yokoyetsela ngiyakuraba yokoyetsela okay go and sleep in the other room buka the other room ngile ukuthi kulala yena kusho ukuthi nami ngiyolala naye nalo babe lo yena uthi salisa ngale yabo cha ukuthi ngitsakiwe angangena lapha eroomini yabo ngosimbhonyi ngalo ngathi ngilelo ngkhona nokhona ngiyamova uyangena uvala umnyango lapho si4 guys si4 kulendlo yonke makamera ayithula bangale for sure bayaheva bayadlala abantwana mina naye siyithunga le ena noma ngamemete kude umuntu lotoyimva uyagibela lapha empedeni guys ngicole indo leso le short song ngicole indo le short song so khala bayangibamba DJ Call Me uyangibamba and then kameza nawo bush kameza ngivala la ngidla khona ngiyangibamba ha umuntu phela sola mina hawo ngiyakuthiwa yabo ukuthi umuntu uthukile kushasa watshela ukuthi ngilelele ukuthi ngidzayiwe ngivele utho yabo ngiyambonga ukuthi andani konakalani yabo uthi uthandani kimi naye cause ngiyambuta ngisikwendakalani uthi ungibukile ngathi mina kwendakalani wanyekela wabuka le and ngathi mina DJ Call Me kwendakalani ini kanti mina nawe siyajola or ngitela for music or na something le mina ngibhatalele before yabo wavala ke ukuthi tomorrow you are going to studio after that stay independent ukuthi ufake podcast after that in tonton ngamayeza salala because very tsakiwe my mean to be honest guys bengekho free savex nangivex vele ngene bekasaleba ngasakhona mina ngivuke kuselo ukuthi ngathi bengiramile ukuthi kukhanye ngaphandle ngavuka nala ngivuka ngabona ababushwa ntiba ukuthi makayi ngasho ngicleaner ngacleaner lapha ngacleaner washa tindishi ngasho mabhodo ngawasha ngasho ngipheka jeke bafostela ukuthi bakhaphe gelo yami ngicela cause yena vele bekayeke ukucula just bewamjumisile lapha bekade kuto yabo wahamba girl Ranzo wathena if you feel uncomfortable lana you can call me ngiyeta kutohlala nami utotangala for studio in yabo okay no problem sengithena na 2 yemajita ngiyi1 sena 2 yemajita lo mngani wakhe so uyangishela
hey, I love you now, hey, Tony, hey, I want you to stay with me now, hey, I want you to be my wife in Tony. Until abantu bahlakaniphela, 2 guys against 1 girl. Ngathi mina, oh, you like me, yabona nje into letinjalo. Umuntu lo ngihlukubekile lana is DJ Call Me. He is DJ Call Me. Yaba? Lo muntu guys. He even harassed me sexually. Makhathi urata vanna. Kusho lo mngani, makhathi uthanda abadoda. Jalo DJ Call Mariana, makhathi this day soyachoma. Marito make sure ukuthi ukhipha ingoma naye. Yabakhuluma ngabo charisma ke ngwana. Lo munyathi na ufuna ukudla charisma. Ngikhomba nema picture na charisma. Manje ukuthi ngifile le pressure ukuthi charisma ke ngwana, ngihlomuja in. DJ Call Me akhuluma DJ Call Me kahle yena bekakhomba ukuthi uva buhlungu ukuthi makhathi usetulo, yabo? Uva buhlungu ukuthi makhathi usetulo. The way beyakhuluma ngakhona menye ubuso umuntu lo uva buhlungu ukuthi makhathi usetulo. Cause bekazathi yana makhathi ujiki umjikela makhathi hey utenda ngathi ukhulu in lo munye wazathi ya makhathi uthanda amadoda. Athi makhathi uthanda amadoda. Mina ama-artist ngiwabona ngigcina ngokubabona nje angibathi ukuthi baphila njani. Ngitshela ngabani kanye Mukhosi asinabo umkhosi bathanda amadoda in okay jiki angisativi kahle bengiqala kupass out empilweni yami guys. Nasivuke angathi veke ukuthi kwendakaleni, mara what I can say is that he harassed me sexually because mundu ungalala naye angafuni rape. Ngiyangizwisisa rape. Mundu ungalala naye angafuni rape. Kusho ungirepile kahle. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ngihambe Friday. Day 3 nangivuka. Ngathi guys angagcoki. Yav angagcoki. Mina lana. Okay. Ngambuta what happened? Shena next. Yes, mina what happened ungendeni? What's yena next? What happened? Wavala ukuthi yana today we going to studio in yabona nje lapho nalapho ukuthi ingqondo idideke. Prince Benza ngikhumbula kahle because bangitshela ukuthi sohlangana Prince Benza and Prince Benza Leperia production. That day ngiyabuta kana asi e studio na. Yana you won't be able to go to studio. Rinyako ya ro reka dikubo, rinyako reka dikubo it's a music video. Mina bebangangilaki vele shothi mina bengiseJoburg ukuthi DJ Call Me ayong sexual harasser. Angitshele manga ngibuye ekhaya ngitoba sicacala la sabo balahleta ingoma tami. Shothi mina kahlahle ngeJoburg ukuthi my money ukuthi ngiyolala na DJ Call Me without imvumo yami. At least ngabe window ukuthi bathitheni. Ngihlala sephansi bathi ngiyalo la ukuze ube artist uphumelele mele ulale nami. And then nasolele nami ngikola standard into khona. Shothi yena he told himself ukuthi okay ngidolala na late bese uyajiya hamba. First ngangavumi ngathi lo yolala nami futhi. Uyolala nami and thanks God because ngile ngothatha ngathola ukuthi angiguli. Umuntu atokugulisa nje. Things we do for fame, guys. Things people do for fame. My thing is track. I mean, listen, if aningisa studio, your poster. Shothi bengiyokenda lento le ngijima show ultra poster sase Nigeria. Shothi sambe ngiyoposta ngiseJones guys ngiseJones anginamali kubuya ngicane ngisideni. But ngigeza siya studio. Cabanga khoba ukuthi labantu bebanawo ama chances banawo lamandla ukuthi banganyisa estudio net ngoba bebadibonela slim. Bebafuna ngize ngikhulu. Azange waphika ukuthi ulele nami ngeforce. Azange. He was even proud.